Nṋe ndi pfi Tshikovhele, muimbi wavho wa gospel vhane vha mufunesa vho thetshelesa mafhungo a tsedzuluso kha Belron News. Ndi nṋe Tabula Ṱavhanyedza vho thetshelesa mafhungo a tsedzuluso fhano kha Belron News. Mafhungo nga Rofhiwa Tshikovhele. Lo kovhela ndi madekwana hu khou tevhela mafhungo. Huna vhathu vhane a vha nga vhuyi vho farwa nga malaria. Vhorasaintsi vha ri zwi itiswa ngauri malofha avho vhathu a vha ṋea tsireledzo ya mvelo kha malaria. Bammbiri ya tsedzuluso, reduced cyclin D3 expression in erythroid cells protects against malaria, yo gandiswa kha dzhenala ya Nature. Zwi tshe zwo ralo, malaria o vhulaya vhathu vha fhiraho zwigidi zwa maḓana a rathi ḽifhasini nga ṅwaha wa gidi mbili fumbili ina. Ngudo yo rangwa phanḓa nga Yunivesithi ya Sassari kha ḽa Italy. Zwiḽiwa zwine vhathu vha ḽa ḓuvha na ḓuvha zwi na ṱhuṱhuwedzo kha u remekanywa ha maḓaka. Ngudo ntswa yo bvisela khagala uri raisi, mavhele na cassava ndi zwiliṅwa zwine zwa shela mulenzhe kha u tshinyadzwa ha vhupo he havha hu na maḓaka. Vhasedzulusi vha ri masiandaitwa ndi u engedzea gese pfhuḓi kha dzingamufhe. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Chalmers University of Technology kha ḽa Sweden, yo anḓadzwa kha dzhenala ya Nature Food. Mudetshelesi a ri na maṅwe mafhungo ane vha tama ri tshi a tevhelela kana hono a sala murahu vha nga ri founela kha nomboro dzi tevhelaho dzine dza vha dza 083 861 2263. Maṅwe mafhungo ndi vha vhuyelanao tshifhingani tshiḓaho. Ndaa. Lwa miṅwaha I fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanywa mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi rengwa nga ṱhoho lini. Belron Brands I hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede I khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belron Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.